Turabaramukije inshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bitandukanye. Turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza icyumweru cyiza, tubifuriza kuzinduka mujya mu mirimo igiye itandukanye ya buri munsi. Twongeye kuzinduka tubazaniye update, tubazaniye amakuru menshi, tubazaniye amakuru akomeje kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Amakuru tugiye guheraho, turahera ku ntambara karundura, intambara rukokoma yongeye kubica bigacika hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za Congo FARDC. Urugamba rwongeye kuba urugamba, amabombe yongeye kuba amabombe, iminwa y'imbunda yongeye kududubeza ibisasu biremereye. Nkufitiye amakuru yose ajyanye n'imirwano karabutaka yumvikanye muri teritwari ya Masisi. Ndaza kuva kuri iyi mirwano nkubwire ukuntu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo akomeje kuzamura amafaranga ku muntu uzatanga amakuru cyangwa se ku muntu uzagira uruhare mu ifatwa ry'abayobozi batatu ba M23, Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa, General Sultani Makenga. Aba bamaze gushyirirwaho ibihumbi 5 by'idolari ku muntu uzagira uruhare mu ifatwa ry'aba basirikare. Ndakubwira impamvu amafaranga akomeje kugenda ashyirwaho. Ni nako kandi ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bivugwa ko hakomeje gushyirwa imbaraga nyinshi, hakomeje gushyirwa ibikoresho umunsi ku munsi. Biragaragara ko isaha ku isaha hashobora kuba intambara ikomeye cyane hagati y'ibihugu byombi. Aya makuru ndayakubwiraho. Ndaza kuva kuri ibi ngibi ngaruke ku makuru y'ibihano bikomeje gufatirwa guverinoma y'u Rwanda. Ibihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi bikomeje gufatira guverinoma y'u Rwanda ibihano barushinza kugira uruhare mu ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aya n'amakuru ngiye kukugezaho. Icyo nkusaba nimba ari ubwa mbere udukurikiye, jya munsi ya video ukande ku ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu uyakurikirane 5 kuri 5. Noneho abaturage bongeye gutatabaza, abaturage bongeye guhunga nyuma y'imirwano ikomeye cyane, nyuma yo kurasana kudasanzwe, aho amakuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye, amakuru dukesha imbone zacu zigiye zitandukanye, nuko kuri uyu wa gatandatu ingabo za Congo FARDC na M23 bongeye kurasana ivumbi rigatumuka. Intambara zongeye kumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru dufite nuko ingabo za Congo FARDC na M23 barasaniye mu misozi igiye itandukanye, by'umwihariko na hangaha muri teritwari ya Masisi. Amakuru avuga ko ingabo za Congo FARDC zishaka kwisubiza zone ya Masisi. Inyeshyamba za M23 ariko nazo zikomeje kubaka urukuta rumeze nk'urw'i Yerusalemu, kuko zirimo kurwana umuhenerezo, zirashaka gukomeza kugenzura ibi bice. Ariko ingabo za Congo FARDC zasaze, zasizoye. Ku munsi w'ejo urugamba rwumvikanye ku musozi wa Rubangara, indi mirwano yumvikana ku musozi wa Kayina, umurongo wa Societe Civile yo muri Bushari Mukoto. Bivugwa ko kurasana kudasanzwe kwasize abatari bakeya bahunze, kwasize abatari bakeya bavuye mu byabo. Abasivile 11 barakomeretse, abarwanyi 6 ba M23 bahasiga ubuzima, 17 ba Wazalendo bahasiga ubuzima. Ariko raporo yashyizwe ahagaragara n'umuyobozi wa Societe Civile yo muri hano muri Masisi ashimangira ko iyi mirwano ibaye ikurikira yari imaze iminsi yumvikana mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, n'indi yari imaze iminsi yumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira, mu birometero 47 ugera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho ingabo z'u Burundi zikomeje kumanuka umunsi ku munsi, zikomeje gukora igishoboka cyose, zishaka kurwana kugira ngo M23 itazafata umujyi wa Uvira. Uyu mujyi usanzwe uri hagati y'umupaka uhuza u Burundi ndetse n'igihugu cya
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya u Rwanda rukomeje gufatirwa ibihano, ibihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi bikomeje gufatira ibihano guverinoma y'u Rwanda, nta kindi babashinja usibye kugira uruhare mu ntambara ibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'igihugu cy'Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza. Ubu noneho amakuru aravuga ko Perezida Kagame yamaze gushimangira ko abashyiraho ibihano kuri Leta y'u Rwanda, ibyo bakora byose bitazigera bituma u Rwanda rudakomeza kongera ingamba z'ubwirinzi. Murabizi ko u Rwanda rwamaze gufata ingamba z'ubwirinzi bitewe n'uko ibihugu bitandukanye bikomeje kugenda birufatira ibihano. Perezida Kagame yatangaje ko ibihugu by'ibihangange byungukiye muri politike mbi yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma bigakomeza gushyira ibihano ku Rwanda. Agaragaza ko ibi bihano kuba babifata nta kintu bizigera bihindura, ahubwo akomeje gushakisha ikintu cyose cyatuma arinda umutekano w'Abanyarwanda. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yanagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo irakorana n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 kugeza amagingo aya ngaya bagikomeje gushakisha ikintu cyose bakoresha ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Gusa Perezida Kagame yahumurije abaturage, anababwira ko kuba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FDLR bakomeje gushakisha ikintu cyose bakoresha ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda, ibi batazabigeraho, ndetse yiteguye gukoresha ingufu zose akarinda umutekano w'Abanyarwanda. Reka tukomereze ku makuru akomeje kuvugwa ku ngabo z'u Rwanda RDF, aho zakoze umuganda n'abaturage muri Centrafrica. Murabizi ko icyumweru cya nyuma cy'ukwezi haba umuganda rusange mu gihugu hose. Ubu amakuru avuga ko kuri uriya wa gatandatu ushize ingabo z'u Rwanda RDF zakoze umuganda rusange mu bice bigiye bitandukanye. Ni umuganda rusange wakozwe kugira ngo hagaragazwe ukuntu hakimakazwa isuku. Ni kuri uriya wa gatandatu tariki 8 Werurwe 2025, aho ingabo z'u Rwanda RDF ziri mu butumwa bwo kugarura no kubungabunga amahoro n'umuryango w'abibumbye muri Centrafrica zazindukiye mu muganda rusange zahuriyemo n'abaturage bo mu mujyi igiye itandukanye. Abitabiriye uyu muganda bakoze ibikorwa birimo isuku muri uyu mujyi, ndetse bakanasukura inkengero z'imihanda. Umuyobozi w'agace ka 5 Eme Orondisa Bungani ariyo muku yavuze ko umuganda umaze kugeza kuri byinshi. Uyu muyobozi kandi yashimiye inzego z'umutekano z'u Rwanda, yavuga ko zatoje abaturage ko ibintu bagomba kubyihindurira. Anagaragaza ko ingabo z'u Rwanda RDF zikomeje kubaka amateka hano ku butaka bw'iki gihugu. Nshuti bakunzi bacu, nk'uko nakomeje kugenda mbibasezeranya ko ndibuze kubagezaho amakuru yose ajyanye n'ibihano bikomeje gufatirwa u Rwanda. Amakuru noneho aravuga ko Leta ya Kinshasa yiteguye gukora igishoboka cyose, yiteguye gukoresha ingufu zose, ariko ikaba ishakisha ikintu cyose yakoresha kugira ngo ikomeze yatake ibirindiro bya Rio de Salabwesi cyangwa se intare za Salambwe. Amakuru avuga ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteguye gukomeza gutanga amakuru ku bihano bigomba gufatirwa u Rwanda. Murabizi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niba hari inama yose yitabiriye, nta kindi kintu isaba abitabiriye iyi nama usibye gufatira ibihano guverinoma y'u Rwanda. Reka nkusabe nimba ari ubwa mbere udukurikiye, wikandire subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu uyakurikire 5 kuri 5.